For me, Samoa Chef's Choice corned beef is the best. It's packed with premium New Zealand beef. More meat per can, just pure meat, value for money. Available in 3 sizes, chunky, juicy, and with so much flavour. It's ideal for any meal. Chef's Choice corned beef, for that great taste. Patalofa atu nei vaenga o le tātou kai au li unga lua. Veelo leo e whai mafunga o le kionga li Faipule wha Tuu'u Anasi'i Leota nei. Whawhelo ia tuai le pa ia malu malu tātou tunu. Leo tapo inga Samoa. Wa ingo tupu ma ingo nofo. Ingo e mai ingo papa, te nani ai ingo te paipa. E whapehui leo songa mua taimi le wapunti. Ia e whapehui le kata uso le motu sae whenga malo tuila manua. Ia lewa le awale fio sua ma le waifanua o fōma i tūlangi. Sa ole po ima. Sa le amua ma le lau niu sa lua. Pa tui ma le wato toa ma pa ia o le manua tele. Ia le ngata i lea o le tapua inga o le pa ia ma le mamalu o tātou nu o lo whawhongwhonga tapua i mai atunu i mamao. E le mpayon whangaloina ai le pa ia le tapua inga le nofo whawhengainga lo o whawhuna paulia i nuu ma whioanga i le ngata i Samoa neia whawhena fo i atunu i mamao. Lo o lato whanono manu ma tapua ia ia le alo whaiwa o le atunu ia o al palmene maunu whai o tato malo Samoa. Ia whawhelo ia tfo i le pa ia man mamalu o sui o pala popitonga fo ia ma le media le nei tae au. Ia mau o manatu o le anganga o nei whamoe moe. Whasisila lo ia tua ia te aua ia o le Faipule o Faleata numele wha. O le aso o Faamavae lo ia tua i le Vaega Faaupufai a le H.R.P.P. Le toi a vea ia o se sui o le Vaega Faaupufai. Wa o foi o se sui whaavai o le H.R.P.P. mai lawa le fast food tau sanga. O taimititi. Ia. Tele foi se teimi sa whiangai e ma to ina foi sa whafoea mai sa ta inga o le Vaega Faaupufai. E ta ila nei pai tau foi. Ia. O le asole ua alo ia mo foi ono ko natu la utusi Faamavae le fionga ya tu le apa sa pe foi le mato Vaega Faaupufai ia tu sai ma le moi ia mai le ai so famo moi o te awa ya tu se si Vaega Faaupufai
o loo whaanau nau te inga e fia vea masui tūto tasi i le nei teimi o te toi o le paia inga le palemene o te tautua e le Itumalo ma whaawawa i pēr le au onanga i tangata pālota umalo Itumalo na lato filifilia ina e meise i le kona usu ale tunu ia e pe ona iai o palemene i le nei vai teimi ia o le anganga na le whaamoemoe nei a fiafi ia tau ia te roi e foi se teimi e sao noa tuele fionga ia Faipule a Tuu'u ia e awanoa foi le tato ofisa whasalalau ia e pai mai foi ni o tau pesili ia o a foi ni pesili e tau te angai mai ia la tau whai lawa e tau taliat palemene o lea ua o Faamavae alo ia tu lava o au o le sui o le H.R.P.P sa au tau vae whenga palota ma o nei le so ia ua whaamuta eila ua vea masui ua telefoi taimi o longlongo a hoi tala ma ni ia ufo iangi lunga o penga whailangi a mese lava i le swinga o tai o mato vaenga ilo ule fia le leipe o tu le epa i le te ingo mato vaenga Faaupufai le H.R.P.P ia peita ia le aua vai atua ia le a ngoko unga kua le lo le H.R.P.P ia ui o lea ia o le nganga nei tai au whaftai a tia tuia le fionga ia tu e sauno atu lo nei fina ngalo ia na o meiren fisili al tato media ia ma tau whaifoi ma o nei e ia manuia tele le tato prokalame nei tuasu Alo whafkai kalai sa lo pa ior kaya male aso le ale ko yo se fam karanga le mai pa lango le ko fale ngwa ko ya ale ai pa ka lo fa kul pa e maudunga yo sa mo lo fa fong mai le ngi kula las sa le e fa piko sa fam kalanga le kumalo o la cosa filfilia ma kofia maya o con el palmeng o le paia le ya sa Samoa mai nga lua le kalinga ku mole ai nga sa ku fa lua kula fale fonga ala kaua o kai le o mole malu fal kolu ya ale maulunga ka poinga tau fai kakalo o heo wha whalele malu o kongo ngai kumalo ka kai mo lau ko ka poinga kalsanga no fa pe ngai o manguia ya fai vo lau ko sui ai ka kongo ni ka ao le ska ao fai ngo fie fo ongo kapoinga sa kapoi mai le nga ko kumalo a ainga mai se foi la ku na sila mai kau mai ile kom foi mai o suya Faipule nga filfilia mai kumalo kai kas le me anga yai e la lua kala yakul kalenga ya ale ya kalau kulanga ngi yaso mal fa moi ai yo le ông au ku ngal fa moi ngi le foi la wa mai le songa ku nga ku la pusi o ke Faamavae le Vaega Faaupufai le H.R.P.P ông ngi mafuanga Salo sikaimi ya ongo ko sila ya misal fo ya le mfangale liki mai ko se kopio ma kusiang ave Faamavae. Kalau fa penga fa mangingo ai ya kulanga umbo. O ma fa penga ma fa se kwa ngadu mai ai ma le Vaega Faaupufai. Ongo o le Vaega Faaupufai le sa malong lo winga mai ya ke ro sang. Salo le palo kal kasi vai ba o vai sau mai pal bengel ngi
koe saul palo ka lua fe malkasi koe manguia mai koe saul palo ka lua fe maleongo o koe manguia mai ai koe palo ka lua fe malkasi yang fa penganga filfilia malangolanguinga o le kumalo pe kai la le palo ka le lua fe maleongo ia ngale manguia no kom fai ia a pe kai la ele i pa penga ka fiai lo ngau ke fia au au lo kumalo ia me se fo le ku le la sa ko ka mo fai mai ngi pa lo ko lua fi lo kasi ia le la wo ko fa manguinga mai e vi ia pe la ngal le ku vai ngi ko finga mo ko finga mai le ku wa nga ka ngal fa mo mo le ku fa ko me uma le la o ke vi mo fa kai le ku o ia ngi vai kai mi man ngi vai kau ku lai mai yang ku lang fa pe ngi fenga malo ko si le fia me mo kup ele ku kup mo mo ngi me fa pe ngi kala anga mai kan ka ku ko kasi la mai kau mai le ku ia Vaega Faaupufai ia ole H.R.P.P sa ku lai mai le fast food mo kup ko sanga ia le lawa ku lai mai le fast ia le la peonga kalai foi le ngom kuangi o ma u ma fi ku ko kasi inga ia mafai o nga ma fa so pe fa ali fi nga ngalo ma ku ai ku malo ngo ma se fi mai mi Vaega Faaupufai ma ke kong ma ku ko kasi en foi nga ma fai ma fam kalanga ma la u me u ma la pe la lang le o lo finga le finga malo a ma ka nga ia ku al me manguia le malo manguia le ku manguia ma ku malo o le nga nga ia ma ke le ngofo fa pengi e ngo ma se ma nga yo inga ia faia se fa mo mo o le manguia Samoa o le manguia Samoa ko le mengi ia fingalo o ale ia molo mangaku wala yo nga mangaku ma ke o faile le kulanga ngel ma ke ku ko kas e pe ia nga fikalai ale ia Vaega o le Vaega Faaupufai le H.R.P.P wa le fa malia ngai ma ua salo o Vaega ka ua o me io pui ngo aya ka ua kanga wa mai ka winga ua o le o fa ka si le fuia mo le mele pe o ia o le sa valia ile Vaega Faaupufai ilanga nga ba ka ule o le ai o le pui o aya kanga aua fa penga pi a solo a ko le o isio kulanga ko si le fia le kulanga le kai ia le kulanga nga le wa tango ngai foi le loko vai e lango io ngole le o kulanga ma oki mai le finga ngalo o le foi sa vem pa le miem o le foi wa vem kai o le ku ngai ai ile kulanga le mai ka waku nga fai palo ke le lua filu kasi nga fai inga le H.R.P.P fa penga foi lai i pai elections sa fai ko fai inga ole me foi la le ko ke sila mai lo fa fo mai sa mo i fai nga malo i fa e pa u lo se kai ka inga se kai se fai nga malo fa ma vai lo ele ai am se fisilingia i longa lava ia loko fu i fa kai fa ma vai nga wo ko sila mai i le kaimingi ia e le o ye se nganga o le kai o le ku ngai o le kaimingi ele ai se si e mangaku mau lalo o le kai o le ku ngai lo ko nga va e se si kanga kai fa ku salia lo nga ka mai mal ko mai ulenga malo ele melinga foi se si lo nga kele nga lu nga le inga fai le sunga ya kuil epa au kai ka ia le ku me le me ma ka mo fi fai ia kan ko nga el fuaka malo ngalo ngi kalo ngi ngalo i kulanga fa pengi ia ngi ia isonga se mangaku ele ai se isi Vaega Faaupufai ngi em fai kai ka ia le Vaega ole nga fa fa ngo nga ole ko kele fo ile malu fo ya suya Faipule o lo ia Vaega Faaupufai ngi ia nga fa
i le kofinga kai le fa ngoanga nga wa mai kauinga kwa le wa alu le kausang mumu le la uma kulonga lua ia wa pele anga i luma le Vaega Faaupufai anga le fa nga solo isi vaenga le kusai mo fa moe moe mai se le anga i luma le manguia le ku e le o yai fo se ngau kainga ya kia o ke fa o ke alu se si Vaega Faaupufai pa wal meu fa ya le so e fa fonga mai Samoa mai se Itumalo o ku ko kasi o meu mai e kam fa le fa nga malo fu kulai mai wa o yai fo le ava ngo wa kam fa i fa so a kwai ya se lengi i ngu ma kam fa yo wa ku le malu le ko la ko nga pipilia ma lango inga ia su ya Faipule e yai le kal ko ngo wa ki nga e ha mo meu mai sa ma nga ku mo longo le ma ko kumalo i le nga ka ko ku mama ya fa so isi kumalo o se lengi mangi o se lengi ka ko sa ka ko sa ku pe ka ko la fo i le nga lang ka ko ku mawa ya fa so e isi kumalo le la nga ya kal ko ngo fia foi mo wala ngo ngal ma ko kumalo o le me o ke ka mo fai ia manguia ka ko kumalo a manguia ka ko kumalo manguia foi da ku o le me mo ngil na lo ya le ngalo i e ngoa makua malo foi mangaku makio ko sa ili au ngi ka fia ngi ma mangaku fa alia o Vaega Faaupufai e yengi sio maka upe ka o mai maka fia ai le ma ko ko ngunga e ka unga faile me mong faile me ko ka ko ke fa nga solo ai ka ko ngi vai ka ngi vai kai ni ka ko ke o pela ngola fa nga malo lo yengi ara le fisingi fo le pule o le pule mai le ko me uma le o ku lai mai le Vaega Faaupufai ia ka ko lango ye maka ko a puki fo la ko kom fainga e kal ko wa le se fainga malo so mga faingi fe fa le ko le ko la fo e kom fai la ko inga ia maguia Samoa maguia ka ko e o menga le pe nga kala ya ku le ngoa makua se kai mia ia nga la fo ku le mo yo ko fi ngar fa dia e pe o fa mo mo ya nga le ku le asolngi o le ma o ma fa ma vai ma ki ku nga ku ma fa ma vai nga kai o le ku ngai mal ma ku Vaega Faaupufai yo ngal ma ka ku nga ia vaenga wa ma lango ngai wa ka ma fa se kwa ngat e ma ngai yoi ma fa halu ngai luma ya sa ili manguia o le ku sa ili manguia ku malo mai la ko filia mai ma o i ko ngol pale mengen ngai ya pe se fam kalanga la ngi kaimi ia ala pa penga nga la fok pele pa ia maulunga fo ka ko ba ka ngia fiafi ba ke fa fo me Samoa ia la kam fa ya ko ka dia ku ngi ko sili ia fe fo eso ko fingalo male fa lalo ya lo kala ya tu e fa ya tu e o anime to ke sini mai ya le ro jangan man Partai boleh ano semua boleh kalau menjauh musyafa oleh kedua ini le suino tocani kita bisa ini ya memang buat le umma ya itu ada tu Faipule tu ada ya after le tu le Faipule tu e pila wa o tulang o mata upu va penei lo fianga ngan man sa tau baba ia mal to i tulang a fo i ai wo mai le vai tem H.R.P.P is going down ele ai se lumana i o le H.R.P.P ko le EPA is now the damaging factor within the H.R.P.P party, and there's no future in the H.R.P party with Kule Epa still in the helm. Nga lo walofa ina yuso a Faipule le, o la wa ia la ai fa Faipule filfilia lo Itumalo. E se winga como fokoi. Ile le woka ko vai a temi, le o iai foi se manatua e tasio Kule Epa i seisi o Vaega matou. E ono avem sa ita kale akangia
Leva na ruma futam tu le pa fast futam sam. Leva na tu lai tu le pa tai ma le dai pa pa le duas fu mon tu sam. Mo tua ma fa na lo ma ta. Le lo se lo le ta pi pi le ia fa nga ma lo we. No e sa no. Sa no na ia na e ama. Ina e fa ele estava to el momento ma po ponga quanta tipa. This is my personal view. Sao lelo sa nanga. I've known Kulepa for the last 40 years. Se wo mai foi mai futa tele mai. E kai I lo ua ia vai atu le nga I luma le. Ua le oto I le koe kukusa le alumanga mai o le sawai o le H.R.P.P il whanga solonga mai. Pe o te mina ua mawai atu aiwa ai ma Tofi lau ua ave lonta te inga o le malo ia te. Sa le ia le o le whawe lawe kule pa le fautua inga. E sea nga kai whalongo ia. Fiuan me whaiaku ai e mana oa le fionga I atu le pa whaial me whingalo ia. Ia o lea u whaial me loto ia. Ia lea ua whapenge ia. Pei foi la mele il mato palota tele lua felu fukas. O la mo mau ko le pale pano longo mai man mako ban. Le foi kon mako. Kai mi uma lava pe ko valu vai aso fail paloka ma ke racing al usule. Wa ko kele ka ko sui ka ba. No foi le ku malo fanga foi fa kai kai. Fa fenka ko vo avele ongo sui ole ele H.R.P.P il fanga fa se la e kasi sui el fa. Ka kau ele sanga luenga o ko le executive of fire. Il ka penganga ka ko paloka nothing le al mengoi ku waka ngaka ia o fakalia ngaka a ko sila il palo talente nei ile kele o sui e ku malo le H.R.P.P nga ka fa yo uma langa fo wa predetermined le paloka o fa mau lunga kele mal manga ko foi mai e lo fina ngalo na le tu o como ya ke au ya le o leva foi no faleo I tulanga I lunga o penga como o coco se mal mato foi nga vaenga ia o puange fai lo fianga ia la so finalo e cosa ko le pa e ko la ko le fongo al coco se fai e sau e se le tenta nga ko le fongo e mai ele ai se me o sui fo e fai e lunga ia you know ia pe o kulanga nga se kale toi lo fionga al malman ya pe ese si e ko si le kulanga le to ke mo le umi ya esa le la ko ka ko ese le sama kom foi felinga luenga makinga dua foi kai mau so la ya kal ngoa ya kulanga le ko se iska ko kai fo ya le la wa lo lo ma ko silinga kali seu foi o ese foi kal ko isi sui na ke le fa marsia la ya fa pero ya le ai la ka ke ya la ka wo e kai mua ka wo le wa la ka ke fa ese foi ngai ya ko ngo e ke wo o ka ese lo e su kai ka lo fa lo ya le ya no Sila talaga sila, maleo ko pinangano siguro isining mai Faaupufai. Olesa para sa inyo buhay ito buhay Itumalo. Buhay lalo le buhay H.R.P.P. Ito may sa pinangano ito sinuya ina pinangano le Itumalo. Le buhay ka Itumalo ang mainit. Ala utalia tuau yang salai fa estemisa no le fionga ya tu wa uma na tu ina tu lumalo Itumalo malo nu falaka ngumel fa ma wa uma foi no fai lo ia le nganga ya cha o fia esemale H.R.P.P e pe on silfia foi wa leva no tam fai lu il tu la fono le pe no la unga il palmene ile ko e ke unga ku la fono le lua fe lu fukasi le o le mfai ona fai le mele ile kele ala ke mi akongi sa nga lua ya matam fai a mai fautuanga loia o le ase tulanga yo no oile ta upune ile famsino ona ilalo ai al Faamavae
ua o ia lo ua ia tatau under the Constitution for me to choose what is best mo lo Itumalo. Lea la ua teu tulafono. Ma okay loa. O le awala le ua whai al tai aone. I think it will lead up to court proceedings. Ilo ona malama ia. Wa te lofo ele nofo le vaenga mātou tūlanga o le. E pawal mea pe ngo whailoa atu. O uma na whailoa lo Itumalo. Mo lo nuu a mesa lo nuu a mātou masaina ia o se nuu ho saina to titi a pe kwa mua lava le e ono na pito nuu tele o se nuu tele foi uma foi ona o lato finangalo na o mai fono tele ia lua na ma vai nei masina le ana te atu nei e lua ia ale o me ave me ki fingalo ai o uma foi no foi e la lava me o finangalo ai le penga malo tato o lango tulanga a uma tula fono a uma mea ke loa kaunga le lei ai le no na e Samoa ma ona upufai ia Michele atina ina tato Tumalo io nga o la e pe o talia tu le Samoa foto salole fa fili ale su malu leo o ro kumalo ele palo ko impaki Maya ele makanga ele ise nga fa penga sa po ko nga paki ele ya nga fa penga le kumaro ngi e palo kala bo ele kanga masuir ka la ko ke sila fia e wa fa nga dwen e o al melo le ko kala nga dwen ele me nga ele kumaro ngi ma ngai fo sau ka o po ele makanga e finga ngalo lu Kumalo o mo fo ngo dongoing ala o filfilia o lo fa pe mai ia o sunga el kofi ka Kumalo o le ale me ke sila fia e manguia ka Kumalo e ma ko lango ku me o mai ke se vanga o yengi me ma ku ya kwa se me la foi e lo ngunga la le fifia le Kumalo a me u mangi pe le so kwa ye lango a fo Kumalo me ngi fai la ku kong foi le me kau mal me kau foi mo ngi vai kai per fa lor Se fa ko ko tula. Ele o le si afua o no fina ngalo ni sei ni te rua pa se ese mai le Vaega Faaupufai. Ono ni tula ko tula mai tai o so parti pe o ni. E me o te ai tu mo ni what's up sama ia ma fa si no ko ile sa patino i. Ka dia ko fa kaya mo le fa sidi. Ia o nga ma ka foi akula makanga vaenga umai ngi vaenga ia wow. Pia la makanga sa ma ko foi mai ia nga wa foi le ma ko camp mo mel pa loka wa. Ia me ia sa ku mai sa abe foi el ku alalo. I kulanga ia nga dia mai le nga ma foi fam singo. Ta ku alalo ia ka ko ke o lalo e ma wai malo. E ka ko ke ka kia ngisi vaenga ala ka ko fa ka makawa fo I me ali si foi nga malo ale ka ko nga lue ma fe o ai pe mo se le o le wi pe ala maulalo e pe o nga ma ka foi ele I ka ngi mai se ka foi ku wa sa pe nga fiai ia ma ka nga kai kulanga nga ma ka foi ku ni o wala fa file mo wai ma wangi kong fai wala ma pe ma foi ma fam singo ngi le nga ko silfia le unga ma me fam singo ya ngo fai la le fe nga le nga be ko le kang ya le fast ya le la nga la kia ya alfa punga fam singo e ngo o fal pui pa fa pe fa wo fam singo ya o kula nga ye ma sia le ka ba me ya sa ka wanga o sai pe ko si pe ma mat o sui foi o sui o pa I longa le ko a mese lo lang ya ko o le nga sa kom foi ai nga ia ko si per file mu ia ko si man ia awangi ka ko o kulang fa ping ka ke le fio ia la le ka ko ba ia uangi fam singa ia ma kulang o fa ia fa unga la ba ko Michael Palme ia fa fa salang fa ping o kulang nga fia ia ba nga ia le ma nga ku ma ke fia ku ko kasi ia le
Well, you say, are you guys planning to join the Vaega Faaupufai and Faastea Umayan by ele o iai se fa moe ate nei ke longo le nganga ku I terminei ia le ua ma Faamavae ma le party I terminei ia le ua ma independent. We call ourselves independents, not FAS, not H.R.P.P, nor other party, but we are now ourselves and we are freely to speak. O le tulanga o fo ini fufanga al malo mate va ia ku le lei ia o pong ia pe ko si sile el melen ka fa ngi paloka le ka wala ia o fa fa party, you know. So we don't want to be tied down in finger of a party. You got to express your true for le me ke roa ele le mole. Ya le o ta kawe. Mo a fe lo Itumalo to fa ina tua ia. Pasa una no pasa le que está en este futuro. Ele digo ni Faamavae. Paluta anduido le fa. Sabu paluta vai Faamalo lo boto sama ia te Ya pe ya mo Silvia wa ko Silvia o malava o ma o isi sui o committee le filfilia al parliament. Ma le awa o ma sa no le te fono ma to committee. E ko lua sui o le ma to committee ele sai ni report. O ma wala ia o sui o committee. O yang o sai ni report le va penga foi ko. Malesimea, ua fulisia le deliberations of the bench I tulanga le ia o telefia tau tala tele ia I Upolu wa peke saingi peke le saingi ua majority le whaiunga ia malesimea la auka ko vai aku o numela lai o le pautuanga Mama palok ke kaya ko ule o ngo palok sama ye ala me ka ngai fu palok ka ia la o sama ma ye sai lipo le yung ngaleng fai men ba ko lipok ma ye le penga fidinga sama ma ko yo maya ma ke yo ye le fai ma sai yai fa la la pe le fa mangi ngo mai lungol palme ko fa mangi ngo mai ga sui la le sai ale ko mai sui la sai o aula le sika ka sai ma fai foi la palo ka fa li por fa li ka bala ele fai ngo wa se mal mela ke sai ni ke le o ke sai ni me o sai ni lo lima o ke ka kong ni mo fa ba ni ele fai la ngo wa lo sia ko sai ni o sai ni mo palo ka fo ya Vanga le tula fo tu ma wa ma tu de Faamavae me parti ma tuli me parti Ole vana anisalo Tofa ole vana Silvia te tai ole mo le ko isa lo mo ta pole le Siumu de la wo Faamavae me le parti sa do la mo ale wo se e le tas o un fai na parti no tu la na ia e no tu la ko tu no le no tu la ko pa pete mo foi fai le pa do le Raftaia tanga vai e lo wa ia mamalama. Silvia foi o kolu ma singa le fama singa o ka round up palmengi ma wa telefoninga. Siringia ia limita mai ta eloia mo se advice il kom finga al bengi avel mele tu la fono. Ma le ya le o ma kwa o le o Faamavae il paki. Okay, le Faamavae I no for parliament to the speaker and parliament. I'm still a member of parliament, but I'm no longer a member of the H.R.P.P party as of today. So whatever the next step is, if it leads up, interpreting almenga, this is the time. Wa kaunga lu e se servanga le they must take me to court polear kulanga ia pe siningia foi fon kalai polear kulanga ia ngai
ia le flonga ko wale wo Faamavae malpaki wala il ma o foi kilo maloia mai ia o kulafongo ia isa mes ma kwale loia ko nga kulafongo le faingi amenda kulafongo ia suta ile le me manga oile le kanga ia le fai mole ia sila ia wangi me ko ke wako o ko o Faipule fai kulafongo ai ngofo ma fai kulafongo ko soli et Faamavae. This is unconstitutional. Le men melenga file electoral act le wolem fainga le la wo file maka Upolu. I wanted to see in court, see what the court says. Ya mau ke lo foi o ke tal sanga ile komsina o sulfa inga. Ina ia au mai sana finangalo tu sai o mta Upolu. Ile avesea lo wa ya. Ilalo va en sulu limol tu la fona. Wa avesea lo wa ya ele mfayeno le la wo walu e file mele okay Faamavae mai la party wo kasia I name myself as an independent candidate as of this time, you know, no matter what they think por alamo wa ia ke lo va penga foi le fionga ya tu o se suito totas ia la va fonfonga melo tu malo pa ia foi tapo inga ale ma unu mo la inga manga fo ato e male tu lo sa tu mo fono ma to fa va u fa pe foi lo waki mo ko pa ma fasata lo ma lo tu to o ma ko fe ale o le ale me ke si le fia le ia ka ko kumalo o nga ma to te lango i lo finalo ia pe o le tu langa na lu fa ma bana le vai le wa ave yo te ja io to ba ti ma fa sa lo la no ina se no ia ina ne fa ma wa fe tu me fati ave lo ai le fofta wa fa ia se fina mo fa te ina lo te te uma ma ia ina yo ia io tu la fa ma de Faamavae ma tu le mai tu lo mo fofta ia te ona mo ia ile fa mo a le yo fa ese ya no tu ya ma pe ko lo so ma mala kai le ka sili misalo la le sa ka dia kwa ia ya ale le banga le o kulanga le umba ye mo ko fo yo le ya le processes a due process al mengi no ki ngoal fam si ole pal mengi e fa ya le fa yo kula fa pengi ia pol fam si ngo fo le la ma ke fa ka le avel ma u nga yo inga le ya la ma fa ka le ya i le ala le ala meria ale vola we fa sili le vanga le ole e fuala ile vanga fa foi le H.R.P.P ma kusi wa ba ko ma fa ma ba ola ko la la ke longo le fu kala e kulango ma fa ma ba ko ia lo inga la mo wai le si la sanga o si vanga un ba yo ku la mo ya afa pe al fam si ole pal mingi mo ye fa yo por kot ia pe le ma fa kal kali ke mingi ya le ma fa nga solo ma o le ma o ku langa ya inga ia ma ku ko kasi fa ki ngoi me mo pe nga ma kom fa ye wai fa pe a te na me go fa ma ba na te go tu tasi whether he likes it or he doesn't like it, we are independent as of today. Whether he likes it or he doesn't like it. Wa ke lo anga ile konga kali anga ia la ko kuli ka ka mo ese kan ka le ka so ka ka paki. Ano ka luwa piongo isu na ina Faamavae and H.R.P.P. Would you be making this decision that you are making today? That's a very stupid question. The question is a stupid question. Well, you know, if H.R.P.P would have been in power, we would still be with H.R.P.P. Ma faukoingal malo, ma fangasolo petu langal malo. I'm sorry to say, but that's my very kalau fa pe lai malo mo finga malo i fa kongula lai le fangasolo ngo me mo ia kongu umku malo mo pa lo ko lo ngal kai ya le mau kile ke ngal kai wala le lang fa ko nga mo finga malo finga pa lo ia ko kusi ao yel bang fa kai ye o lo winga la ile o la ku la ngai pe ma fo mai la mengi o ngol kai o fa ye inga bang fa masau lo le pa le ngi lo fu mangi o ku lai mai i se kulanga sa le fu inga o ya ye le o se kulanga o se ku ngai sa ya le mga ku e ku ma no pera lo fa sili ma ya elim fa la ma se pa la ma ke pa ko le
Ya ai ma ko lai ma ka ya la ma fu ma fa ma vai pe. Ele ai se se. Faipule o kofi ni Faipule o le fakisa o ia i o e se mo te peo. Ya tamo yo ko. Ya, kai mo fa sili ya o. E fin ka ya ma ka le ku le vai. A mi se numela, Tofi, kasi mo to. O mo wa ya o ke le o lo. Ngam sal nga aleng sildia le vai ngale o mo ke ni sa o kal ngoa le ia se si wa kali mai. Em fa yo ka dia ku kasi lu le o mo ma le ha. E Paulo, va con le Paulo kali e ya. But the number I won't really e Masalo le fa kali il me. About 6. Nasi rua tani se noanga masi manati whaapea umakuana rua pita e tai ere ma paina rua se e tai ina vai en Faupufai. Le ai kai le aku ia le o ke anga ba vo ia penga vo ku e kai ai le ise anga Paul me le manatua ia ko le pa he's done wa uma o ka kaunga yeso na fina ngalo lofa il paki e fa se tua ngalo ai o ngai kamala o ngai Faipule uma la ye o yo foi Faipule le pa u paluka e pa uma ngia o ngoringo ku le. If they would still be there to contest the next election with Fa, I will tell you. That's lo wa ya vai sika ko maka pe salole wa sa not le fiona tu sa walu le su ngal su kai luaf su kas sa lole ya ngamang maro fo ko ku lo fo mu ku ko lo e lo ko go ale o ke nga fa fo la kai te pa silinga ai sa kom fa ya e kau sa ili ka nga ba sika kai ili le ya pa ki ma fa ki ngo me o mai awal ma ku yo le Le o lo tu o pati le o fa ma. O isi se ke lo si le ia ma ba so se i ko te. o kwalo wi a kamala Ia ko isi. ai lo kafi ia o vai ma lo kika ia la we poema lo au vai nga uma ile ia ma se fai kala sa wa kule pa ia ma ole chenda nga fai or kai ia sa unga fai kunga ele or kai le me kala ngo e se ale chenda a kule pa ia ma le ala le mai kokos ia alwa ia le fa penga uma kwal nga koso kwa vai le umi kelen koso mangim na fail ma ko kala e ko kala ngole leadership ta uma fa masingo na ko le fail phone on the 25th of level ba kimi ayo mai nga wole kala nganga kai awa me foi le supporters al parti e ko fa ko le pa masu e pure nga ia pola le 80 no e le foi me la fail retreat la fail invite ke le ko ya lo ngame I'm finished wa uma le japi. So from now on, whether he likes it or he doesn't like my letter to resign, I am an independent candidate within the House of Parliament of Samoa as of today. Ia leilangi. Le buena sirinyo ya tanga mai tu la pole ta ka pele tali tu la esa ka ma baenga le se tu se o alo ia ia como feta la ya wa ia le bua o se le vai pa fa le la tu lo play mai lo to ta si but it's a tono ya parliament you will still be H.R.P.P member pale acknowledging le esa ole tu la ka pale acknowledging the speaker tu la No tu. kai mo fa si e mong ko ngi le me mo ngi e le mo ki ngo fo la ma o po la se kula nga ye ke me fa pe on e le mo ki ngo fo la pe kalia pe ki ke kalia le le uma manga ai ma uma ki ku ko kasi fa ma dia ko ile
Ile kai ko le vai e ka dia ma Faamavae nga o ma ngau ma Faamavae e o le nga e o to e polo kokale hakaya langi mo lo vaksin o e ba pe tu se inga ma le fioma tai nei masina tu mo kusi e Faamavae pe kaila o nga kali mai la kusi i le fai ui unga lang tusi na kusi mai a ke I still have that letter o le alava me e a walu lo finangalo au e fia a vese a maltato vai a papai ia Faamavae mai ai fia le ia lo tu la fono I still got that letter e a ke awala ia ke minge wa uma kuria so I'm free that's my interpretation of melenga Faipule pa si bang lai lu so we were free wa uma kuria mo fa mai Faamavae o lang kusi ale mo me ke Faamavae mo o kuringa nga so me la ko ke me ko ela se me o fe ya wa foi lo uma kuria so I'm free you know la wo ku ko kasi fa kaliela ko ye ko lan me la fa ya 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 le mo ka pe o nesa mai ye ka ye le tu mai te mira did you mira today la sa lo nga le batuna lo tu Faamavae ani o tani mai tai pa ke te go pe noa sa mo pe noa ina mo tai ni tu mai le ele I mo se ma pelo inga na o mai non finangalo e fia pelo e mai ata e ko korua ma ko mga bakifong nga o fong koi o ia ma ya abatu le ave ko para wa ko ia sta si ko Faipule ne H.R.P.P esa mo ko wale ya pe kaila o ma fo faulo ke le saul pelo inga a o pusi mai lo ya lo pusi la nga mai ya ko le o pe Faamalu ya le pai na o ava no mai o ma elo ke le mai do foi ko le asa ka o po lo e pelo ai pai ka ya le vo manga yelo finga lo lungo penga pai nani I pesili ko el vida le nga fai ya la o me ya fi Faamavae kwa le Faamavae no ke o tu kai na on your in your letter of resignation one of the reasons why you come up with this decision in Faamavae is the bully and there is corruption within the H.R.P.P. Is he a bully? Vena le sampi uscire tu la Vena le uomo e io copio la a le mi ma ko ma ku uscire tu di Nga kaya mo vaksini a leo o kei hoi leo mo ko pio ko ke dia no que foi ele out ni ko yo pusia leo sa o ese pele yo le si sono solito Ai na sepa kala o le pulia le papalangi o ie ia pe si o aka papalangi me le puli to se me ma ya meio a viu o a mio ie ile kantenga ele ga o ke ka ki nga kulanga o mo di mau ya ngwa mo ta pai ma ko pa kui o kom foi le o ke fa ku ai ko ina me ye mi sa me ye sa kom foi me fa alu to ke ma ba la una ko mai sa o fa ku ai me ye te da me la fa kasi ngai le ko me ye sa ka ko ba ni ai nga ba da nga o so mai ko ina ya ke o ya le ke fa ka ke ni ke ma fa e mo ko la bo yo ke fa ma ya una ya o la le wingo ye le o ia o Faipule ele ka kau fa pe ngal se ave ngo upu a Faipule e pula fonga ia ku mau ko panne e ka kau fa na ro le si sui e kau ka ko fringi bi va te pole ala ba
Kako ke whaanana lesi pe o kulanga le lau kua lau a mai le upuna. Ka pea ke le a mai ngā mamafa ku ia e kasi neo whaparani le tau ke le whamawhai manu whanau. Tangi tūranga le whamanu ole. Se tasi pamatalanga o. Parang so po iyo Samoa ye le tai o le tuanga le lava tatu pa amo to pa pongo la po to pa mende. Pe ya le fie ko le se so to la le tu pa ma ba ma. Ma ba mai so yo le kule o te si o te roa ki o si ke to ia tu langa le. Is that a character of a leader? Or if I me pa pe na a le fie support pa ma ba. Le pe na o la mai le ele suta tai ko ole lai mo e choki pina tu ba pa mo. Hello pe o kompanyi ko ai ko ngai e le langa de ngai e mo ni na nga sa mai ko pa ni ke ngai de sa pe la kompanyi ai ko si ska ai se ni ska pa de ko mo pa pe la ni nga ya ni pulang ka pe pe o ya o fa Fai ke le kai yang Faipule. Wala ke eso nga fai no ese kai le Faipule la ko di milo maya ave lo tu. E fai ke le ya kai o ku fa fo. Yang suya Faipule na ngala. Ko le so nga fai ese papel. Ara mo min na o me to mi ko ya ye ku la wa pela pe a ko pa mai de. Ken foi a par dia mo ku la pa pe la ye pa pe de la ra bu ken sal la si fia ho ya ele kai el venga maro ni ye i si o ska ma ye ya la ko ba pe la ya no pe con de café nai si kai ta ka ko fu ya ku to ko fa ke kai ni ke wa dilo masu ese ia la la ko le ko le pai se vai ba fa e foi a peila ole sili la ya mo ile ya ia wa o le ko tau te sa mi le pa engan le no sufi alo kare ke ngai wa pe sulo mo ke le al pa inga le te ne lo ma sulo mo pe o ile sa no me ia o ko video to langa fo io le Vaega Faaupufai te mina e fa ulo se la formalo ya e mo moa sa mo me ko ina ko le ia o la fole pa lo ka e te o fa e lo uma le nga be se le la u le nga be se le la u ya me mo ia i sa no nga ne ia ke pio mateta ya pe ka pe ko me le nga la foi nga sa no nga ko ile ia mi sta ia ma sui pa mia mo ke me nga o me ele fia ka i rumo al palme o le o ke ni o mi sta va ia Faamavae mai o me nga e ro wa le ma so me o me fai ko mo Siongi, le wa mal kare le midia le okol maliu ya ariki. Mama, kiro ene como mika. O free go de there. Oh yeah. Yo mama. Papa ngo pia ariki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai ufa como si. Au ngo am si. Fa fena i donga mesa. Ore makakaro ngo am si o le keshi ole ari. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili mai loa e au noa masa tongi. Aliki wholesale. Patalofa atu nei vaenga o le tatu kai au li unga lua. Kai awa kua ia pulang ka pengai ke sila kwa o ia o leo kal pengai ma leo kong sa ia kala ia pe se tio ke longa wa e ko me ko mo ka pina ko ko ke ni wa Faamavae na ko ke ni e mama o ia ma ke foi ma o ko ke ame sen Você copiou o outro. yo Copiou o outro.
kopi o kusi. Mai pe mo mi kopi o kusi vai pa leo le ia no la mona. Ai. Pa ilo se. Na loa mau atu la le fionga tai tai o le tau tui ngā tai. Ivea. I le mea nawe i loa tus Faamavae. La ia ngā kai. La ia ngā kai. Awa mua ia.